كون ونوارن هاتن رح برف ونوارن ام هاتن جيهان قب مارا ام هاتن بهفو دلارزين ام هاتن ترسو قراتيان ام هاتن وكابيتو بيلان ام هاتن اللي هذي يا وانا امجي بورانا ام هاتن لو ام هاتن برا ام هاتن هاي ساعتا خوش بله تماشاوان عزیز برنامه که دنده دیسا ام به هفرانه براستی اف برنامه نج برنامه اینیه میدنیه بورینه اف برنامه که جدایه جبرکو دنگ شوان پرور آمده مدرس به برنامه خواهد کرد بگمان اف هل بجارتن یعنی هل بجارتن این سویه که آداره که الروژا یک شمد انجام بده نه تنی هل بجارتنا یت شار دریانه هر وصا یت انجمنیه هر وصا یت مختاریه براستی الباجار آمده جی انها حبر یکی و رکبر یکی گلک مزن هیا دناف برا مختارا دا لإيجاد نوان پروفایلین یت کاندیدین یت بر بجیر مختاری دا جی کسایت وک یاشار کاپلان جی هک و هرکس زویل باجاری آمده وک شوان پروری آمده جی نازدگه سه میوانین منین بر بجیرین مختار هنه لتاقا باق جی لرا آمده امی صحبتکی ها کرد و کرمانجی به هفرا بکن نورای خان خلق شرنخیه لباجار آمده هوا 25 سال بر بجیری خواه یعنی کاندیدی خواه نامزدی خواه اشکره کریه تو بخیر هاتی از ونی سرچاوه هاتی نامزد آجن بمرایه احمد اکچو لطاقا باق جی لرا کسایتکی رنگینه لیش خواه شوان پروری آمده نحو جاک واز بحث بکم ده گلک پروگرامی مدجی و ویدی تبو یاشار کاپلانه او جی به شالو شابکی خواه و به طنبوره خواه به دنگی خواه نهاد بیجه از طالب دنگ یت دکدرین تاقا صلاح الدین ایوبی ما نورای خان برپرسم ده سریده نورای خان سرچاوه شوفر محلی تایه جیتا خوشه سترانجی هایه مختاریش چه مشترا چه بود داخوازه که ایش بوی نامزدی مختاری چه مشترا چه بود کاج مرا بشه والله پیشیا دسته هیفا نهو از اصنافم دادید مختاری که یج بری هات جمع علی مگو تو مختاری تشتک هایتش ملاتی را بکش محل را بکی یعنی مختاری که بوه یارا را بی ددتن پر قم مختاری جی هاتی به یارا را ویلده فایده ویلده ملاتی ویلده محلاوی اما یجی هاتی به چه جی گو اجی پر هش انسان خوال که محلا خوال که ما چه وگو مجگو مادم که ولی مختاری ته فایده بگه انسانا اجگی آدای خدانه ما تی چپ کی جوی خلکی را تا غیرات چپ کی و جنکی اشترا نابجن یا آدم مختاری کار دنینه تو جنی تو نکارش حق در کوی تشتی ولی اشترات بجن نه والله ولی نابجن حتی هو عمل داره که خستی اما کس خبر دایا گل کیف خواج بینه و گل کیف آهات یاد بجه جن همه ایشه خوا تازه دیگه و مختاری جن ده تازه پیک بینتن باشتر بکنی تازه تر بکنی ده تازه بکنی تا چند ولی اشتغالی تا یه شرنخی های یه بهتی های افسا کرمانجی کی فسیح کو فساحت و بیان دای لیسان و لیسان دای انسان سیدای خانید بجه تچقا ولی خوش خبر دادی اشتغالیات کی احمد اوکچو اوها انی بری خوش ترت خواهد عاجز باش برکو رقیبه تایه هم برد تایه سر کفت احمد اوکچو تجی سر چاوه هاتی برا تجی بربجیری نامزت تاقا باغ جیلا را نی نورای خان وقت جنکی دی بکار به خدمتی بکه یا دی احمد اوکچو بکه ترمینات چیه؟ نها گره به خوب بده به ملت را بده قبول کردن دنوا توپلمه دا او انسان دنوا توپلمه دا با سبکو دبکی دنوا محله دا پفچون کی چه به işte تعزیه کی چه به دعوت کی چه به یعنی تدویجی نورای خان نکارش حق در که یعنی نورای خان aslında بر جوی مملکت هاتیه سرچاو مرا هاتیه اگ 20 سال لور 10 سال لور شرف دایه وی مملکتی اما ما فهم کر یعنی دبیجه يعني دبيجا او ام ايه فيدرين اوش كدري هاتيه مسافر ما يا ذات في مملكه باجار آمده دا لباغ جلار دا لآمده تك آدای
yek aday Ahmet Okçu'ya mesela. Yaşa, bravo, hem bejin. Diyarbakır'da Peki Ahmet, بقابليات اخو Liye. بقابليات اخو بجسارت اخو بكشيلق اخو من خوش ملترا çünkü herkes بخوزانه من خود دایا قبول کرنه اج وی görevera talibim eskarım vi işe bikim inşallah bu Ahmet Okçu be Ahmet Okçu vi görevera Tamam, talibe تازه propaganda کرده یا نور خانته چه برسوا احمد اوکچو بدی که احمد بیجی و راست و 25 سال الورام و 5 سال جی اساسنا فیدی که ما بله yani az belki şmalat Diyarbakır xwe eptir Diyarbakır nazdikim. Az per hiç insanı vedikim. Jibuna hindeci az bima adaya muhtariye şwara. Bu ariyam المته az işe temiz bikmeş mahalle xwara. Tişta muhtar bikine ya em ya baş milbere az bikmiş mahalle xwara. تيج احمد اوکچو بهتر چپکی یعنی زیاده تر بهتر چپکی yani Muhtar tiştik muhtar biki hebetin en iyisini ya en baş meniyete az bikim. Şmalat xwara, yani mahalle احمد xwara. اوکچوی خراب ده بکه Na, em nabêje xirab dike. Eçe. Ez jin olarak pitir ez ser işe xwe bisekinim. na bira keki Az, me memleketi me da mego Nuray abla ser uçave meye kuşka meye Sağ bi. vi memleketi da yani hela muhtariye da كك احمد يعني دبك كرتو كرمانجي أري. ودي دين محمد بدين عسكري كافي الراس بجت تبجي جنك نكره جنك مختاري jinekini kare muhtari bike. شما Yani jinekini kare here aslında muhtari ji mahla gura ji milleti gura o ji kuru mara gere be küpri her kare be her deri kare be her deri çima jinek cesaretli be jin yani edbim hani vi memleketi da jin nikar be qasim mer iş bike. Ez ve tefno fikirinim. Yani ed bejim jine bive. Bir de esnafi- Tişta meyrana kiri dikare bikin. Jin bike. Bir de bedeski dizebeş naygırtını. Bedeski dizebeş naygırtını. Nuray abla esnafe naha emin ez herim aslında doğan ki millet ama pırs ke dibe ki civel kuye muhtaril kuye hinki jed ben bine ber güretli parkı hinki dibe bine pişdana dügün saloniye be min bese muhtari dinava hükümet konağı da be. باشا Pe hükümet pe Tamam. muhtar ne çeciki. باشا Ser görev akı be. شوان پروری آمده لسر في مسئله هم بردوام بکن بیاتا وک حاجی احمد گوتی جنکار المختاری بکن از نه از وی تصویب نکم çünkü eviyat tişteki havê gîret meselesiye zanî. علی Yani tişt heye jin daha çetir kare bike. Tişt heye jî zilam kare çetir bike. Yani ام بحثا مختاریت کن مختاری کید کاره بکن Muhtari valla havê gîretî ki o becerî ki ye. علی Zanî ev gîret û beceriya merva gava ku zêde be Xwedê zane ew ê daha kar be bike. Zanî ku karibe proje û tişta jî çêke yani. باشه نور خان پروژه تهنه آنها Proje min yetki muhtara ez zêde ez hiç zirtana kime zêde evdiyena kim. بله Yetkiye muhtara çıbıtın û gora yetkiye xwe tiştaşma be ya em paqış ez kime. مثلا Mesela özellikle jibona jina, jibona zaruga, eğitim merkeziyen belaş tiştaşma be ez kum bikimeş, mahalle xwara vekimeş, jibona etkinliğe jina, kültür merkeziya, tiştaşma be ez valilige, kaymakamlığı, çiş destime be ez bikim که ماسیل محله ده اسپک بینم نیت ما سرویه باشه شوان پروری آمده یا شار کاپلان توجی بر بجیر مختاری یتاقا صلاح الدین ایوبی نامزد توريمه يعني شوية در دخبش رقيبة بيتر طيبتيتا چی رقیبی من الفيدرا جبلي شالو شابكو صازت اش قال خورا كارم ويت تشتي بيجم از بدو شوبا تيمي بيشيا قال خو يك جي شخو امزانه كو محله و کولان پروبلمی وان هنه پروبلم ام تفزانن ریه قالدرمه الکتریکه temizliğe yani pakıcı o işte usane fakat şopadın ji ali civatiye daye civati evya herkes via nada peş en mühime vici ev civatiye civati çiye civati mesela gele me gerek emş gele xora dali çande da dali kültüre da dali edebu terbiye da gerek em bibin rehber em bibin numune careki müntedi müştera jigo mugaz gerek bibin muhtareki numune بله em via gere bidin peş yani
ev muxtarî ji her kesê re gere xebat were kirinê divir da partî nayê مختاری pêşî. سردستی پارتیانه Serdestê wî ye. حاج احمد تو چه تفکری؟ اجي عينيسي قاتلمش دبم تمام في نافا في باجار مدايكو ياشامش دبم تف بريمنه اما خاطری خواه بخوازن جه میوان خواه کن حال مسیر دکن تماشات کن دنگی تخوشه یا نه؟ نه والله دنگ من قد استرانه نگوت یا نه؟ نه والله والله؟ نه استران والله احمد بش- عارف جزیری نزانی تو؟ نزان والله؟ بله. اده باشه ککی یاشار او استران اکیل سر مختاره هبو نزانه منزانه بیان نه ام سوري Ya piştî Çima mı- helbestê ez ê bêjim. Çima- Piştî ez ê em ê degişkin. دبه چه و دويا دا يمكن حقزي هي المختارة مختارو لو مختارو دقول دبه چه حاج احمد؟ Mora lê bû jaro. مورا يلي بجعرو اري لا، البر اللي هر مختاري والله دبا دبا مورا يلي بجعرو اري ايكو حقي في شي بدك اللي نابا جعرو دبا جرى شفاو شفا والله بله تماشاوان عزیزم هاتن دویا برنامه خواه ایرو بر بجیر من نه بر بجیر شهر دریامو بر بجیر مختاری بول باجار آمده لطاقا باغ جیلاران نورای سکن بر بجیر مختاری بو یاشار کاپلان بر بجیر مختاری بو احمد اقچو بر بجیر مختاری تاقا باغ جیلارا باجار آمده بون از بجم خاطره و لب سپریزه کی یاشار کاپلان که هرکس وی وک شوفان پروری آمده ناست که د برنامه کی خلک کی دن داب هیوی هفدیتنه کی دنه دبن وی بارانه دا بلا سترانا فیا داویج مرا بجه و از بجم حتی برنامه کی دن دلی و هر گش و هر شاد و بختوار بن خاطره و Vahate yaşarê we şalû şapik li beşnavî ew ronya çavê we destê xwe bidin dest wî Vahate yaşarê we şalû şapik li beşnavî ew ronya çavê we destê xwe bidin dest wî Tevrabin bikin xebat ji bo xizmeta welat Tevrabin bikin xebat ji bo xelas ya welat برا خام خوش به یاشار جبو و خلات برا خام خوش به یاشار جبو و خلات باهات یاشار و شالو شاپک لبجناوی او رونیا چعوی و دست خو بدن دستوی باهات یاشار و شالو شاپک لبجناوی او رونیا چعوی و دست خو بدن دستوی هر هبین